Yes, nongere mbaye ikaze nshuti bakunzi b'amakuru TV mwese tubana umunsi kundi nkuko nari nabibasezeranyije rero nabwiraga ko ndagaruka twerekeza mu gikombe cy'isi tugenda tuganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Ngubu rero tugiye ko turebera hamwe amastade cyangwa se dutembera mu mastade azakira iki gikombe cy'isi cya 2026. Ni igikombe cy'isi kizaba gishyushye kiri hejuru. Byitezwe ko iki gikombe cy'isi kizaba cyakira abantu bari hagati ya miliyoni 6 ndetse na 7 bose bazareba imikino izaranga iri rushanwa. Ni imikino 104 yose nkuko bitangazwa rero na FIFA cyangwa se perezida wa FIFA Gianni Infantino yamaze kuvuga ko rero imikino 104 yose izabera muri stade cyangwa se izaranga iri rushanwa ry'igikombe cy'isi cya 2026. Byitezwe ko abantu barenga miliyoni 6 ndetse bari hagati ya miliyoni 6 ndetse na 7 aribo bazaba bitabiriye iki gikombe cy'isi cyangwa se bazareba iki gikombe cy'isi bicaye muri stade. Ni stade 16 zizakira iyi mikino. Abo rero bose bakaba bareba uyu mukino ubwo hazaba hirengagijwe cyangwa se ubwo hirengagijwe abandi bose. Byitezwe ko bazareba igikombe cy'isi bari hirya no hino, bari imbere y'amateleviziyo cyangwa se imbere ya screen zitandukanye bakoresha bareba igikombe cy'isi. Tugiye ko twerekeza rero muri USA, Mexique ndetse na Canada aho iyi mikino izabera. Turebe amastade azakira iki gikombe cy'isi cya 2026 dore ko ari igikombe kizaba gishyushye. Uko mubibona rero izindi stade zigiye zitandukanye n'amazina yazo ko zizagenda zakira imikino. Cyo ngiye kubafasha rero no kubabwira byinshi bitandukanye kuri aya mastade aho buri stade iherereye. Ese stade yakira umubare w'abantu bangana gute? Ese stade izakira abantu bari hejuru cyangwa se yakira umubare w'abafana bari hejuru? Ni iyihe? Yose rero uraza kuba uyimenya muri iki kiganiro tugiye kugirana cy'iminota itari myinshi, ni minota mike cyane. Turaza kugenda tubinyuramo neza cyane nkuko bisanzwe. Rero ni na Thompson Bonima muri kumwe. Icyo usabwa no gukora subscribe ugakora ukazogera hanyuma ukagenda wakira ibiganiro byose ngenda umugezaho. Reka rero tubane neza cyane tudatinze, nizere ko amaze kuba ubikora neza cyane. Ubu rero tugiye kwerekeza muri ibi bihugu nababwiye. Reka twinjiramo neza cyane rero turebe uko bihagaze. Uretse kuba rero ndababwira umubare w'abafana bazajya bakirwa na buri stade, ndaza no kujya banyuriramo mbabwira izina rya stade ndetse mbabwire naho stade iherereye. Reka rero tudatinze dutangirane na stade ya mbere, tubanze turebe uko byifashe. Stade ya mbere ni iyihe rero? Stade ya mbere yitwa Nguki. Duhere kuri stade yitwa BC Place. Iyi stade rero ikaba nayo ari stade izakira imikino igiye itandukanye. BC Place ikaba yakira abantu bangana n'ibihumbi 48. Ikaba yakira abantu bangana n'ibihumbi 48. Ikaba iherereye ahitwa muri Canada mu mujyi witwa Vancouver. Hanyuma rero izindi stade zizaba ziri muri iki gikombe cy'isi ni stade yitwa Field, nayo izaba iherereye ahitwa muri Canada by'umwihariko ahitwa Toronto. Ikaba yakira ibihumbi 45. Hanyuma stade yitwa Estadio Azteca iherereye ahitwa Mexico City. Ikaba yakira ibihumbi 87. Stade yindi rero izakira imikino muri iki gikombe cy'isi cya 2026 ubwo twerekeje muri Mexique ni stade yitwa Estadio BBVA iherereye ahitwa Montreal. Ikaba yakira ibihumbi 53 by'abafana bicaye neza. Hanyuma stade yindi iherereye muri Mexico ni yitwa Estadio Akron Guadalajara. Ikaba yakira ibihumbi 49. Stade zose zo muri Mexico zitangirwa na Estadio Azteca yakira ibihumbi 87 iherereye Mexico City. Estadio BBVA iherereye Montreal ikaba yakira ibihumbi 53. Hanyuma Estadio Akron Guadalajara ikaba yakira ibihumbi 49. Izo ni stade ziherereye Mexico. Hanyuma twita cyane turebe stade hamwe zizakira zo muri United States zizakira imikino igiye itandukanye muri iki gikombe cy'isi cya 2026. Kitezwe kurangwa n'imikino 104 yose. Kikaba kitezweho kuzarebwa n'abafana bari hagati ya miliyoni 6 na miliyoni 7 bose bicaye muri stade neza cyane batuje.
United States Stade zizaba zihari ni stade yitwa MetLife Stadium, ikaza biherereye ahitwa New York cyangwa se New Jersey. Iyi stade ikaba yakira 82,500. Hanyuma indi stade iherereye muri United States izakira iki gikombe cy'isi cya 2026 ni stade yitwa AT&T Stadium, ikaba iherereye ahitwa Dallas. Iyi stade rero ikaba yakira 80,000 by'abafana bicaye neza muri stade. Hanyuma stade yitwa SoFi Stadium iherereye ahitwa Los Angeles, ikaba yakira 70,000. Hanyuma ikipe stade yitwa Mercedes-Benz Stadium ikaba iherereye ahitwa Atlanta, yakira 75,000 by'abafana bicaye neza batuje bakurikira umupira. Hanyuma stade yitwa Energy Stadium ikaba iherereye ahitwa Houston muri United States, ikaba rero yakira 72,000. Indi stade ni yitwa Arrowhead Stadium ikaba iherereye ahitwa Kansas City, yakira 73,000. Hanyuma stade yitwa Lincoln Financial Field Philadelphia niho ibarizwa, yakira 69,000. Hanyuma Hard Rock Stadium ikaba iherereye ahitwa Miami, ikaba ahangaha ari naho hakinirwa cyangwa se ariho habarizwa ikipe Messi akiniramo yitwa Miami Heat, akaba rero stade yakira 65,000. Hanyuma stade yitwa Gillette Stadium, iyi ni stade iherereye ahitwa Boston, ikaba yakira 65,000 by'abafana. Lumini Field ikaba ibarizwa ahantu hitwa Citron, ikaba yakira 69,000. Hanyuma indi stade izakira imikino y'igikombe cy'isi muri United States ni stade yitwa Levi's Stadium, ikaba ibarizwa ahitwa San Francisco Bay Area, ikaba yakira 68,000. Ngaya amastade rero azakira iki gikombe cy'isi cya 2026 kigomba kubera muri USA, Mexico ndetse na Canada. Uko bimeze rero United States niyo ifite amastade menshi azakira igikombe cy'isi, kuko iyi stade mu mastade 16, Mexico ifitemo amastade 3, Canada ikagiramo amastade 5. Byumvikana ko Mexico ndetse na Canada bifite amastade 5 azakira igikombe cy'isi. Hanyuma United States igasigarana stade 11 zose zigomba kwakira iki gikombe cy'isi. Nuko rero byifashe nkuko bimeze ni stade 16 zizakira iki gikombe. Estadio Azteca niyo izakira, niyo ifite abafana benshi baziyakirwa muri stade, kuko iyi stade yakira 87,000. Hanyuma Final Stadium MetLife Stadium niyo yakira rero kabisa 82,000, ni ya kabiri n'abafana 82,000. Nuko rero byifashe, reka mbabwire ngo ubwo mwese itariki nigera muzabe muri hafi ya ekara, abazashobora kujya muri ibi bihugu kujya kureba izi match cyangwa se iyi mikino y'iki gikombe cy'isi cya 2026. Reka mbabwire ngo mukomeze mwitegure kugira ngo muzabe muhari neza cyane mwitegereza mureba iki gikombe cy'isi. Iminsi isigaye ni mikeya kugira ngo iki gikombe cy'isi gitangire, niyo mpamvu mbabwira ngo mukomeze kwitegura kugira ngo tuzabe tuhari cyangwa se turi imbere y'amakamera. Ukuvuga ngo turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mu gihe igikombe cy'isi kigomba gutangira ejo bundi rwose ku itariki 11. Ni iminsi 4 yonyine isigaye tukerekeza muri bira bihugu ni USA, Canada ndetse na Mexico. Reka mbabwire ngo rero ukomeze kubana natwe kuri Makuru TV, muri kumwe na Paul Bonima, genda bagezeho byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo butandagaruka zagaruka mbagezeho byinshi bigiye bitandukanye muri iki gikombe cy'isi, cyane ko mba mbafitiye amakuru agiye atandukanye. Twongere duhure, bye bye.